Қырымдан бізді шығарғанда мен 6 жашында едім. Ұйқыдан айнымайып, анам ұрбаларымы кидіріп оламайып, мен ястығымы алдым құшағыма да, у ястықнен да шықтым. Бүтін өмірі bu yastığı құшақлап ятырым. 87 yaşına келдім. Bu yastық менің балалығым да, яшлығым да, қартлығым да. Onu yaptı benim rahmetli dayım, benim doğan günüme bahşiş yaptı. Cenke kayıp olup gitti, öyle de benim öskenimi görmedi. Bu yastıkla Kırım'dan çıktım, Ural'a vardım. Ural'dan göçüp Uzbekistan'a vardık. Uzbekistan'dan göçüp Abhaziya geldim. Abhaziyadan göçüp Kırım'a geldim, Allah'a çok şükür. Vatanıma geldim, yastığım başımı koyup yatıp yuklayırım. Bedeni pokundan yapıldı. Aldım gittim restavrasiyaya. Açlar baktılar. Перепелиные перья. Мы это не можем менять, dediler. Заберите и пользуйтесь. Оно еще 100 лет вам прослужит, dediler. И öyle de напернигін değiştirdim. Öyle de onse yatıp yuklayırım rahat. Покрывалы уже bizi машинaya yüklегенде мен үстіме урбам жоқ еді, юқлаған урбаларым бар еді. Сон анам қайтып, покрывалнен ау марамай алды да, и келіп мені ау покрывалчы сарды. Ондан берлі, у покрывал мен үшін бір балабан бір шей. Мен оны есергейім, көзім өгіне анам қартанам, қарбабам келі. Пакетчі тұрса да сарары. Сон 2 жылда бір кере мен оны ювайрым вручную и крахмаллайрым. Крахмалласаң, işte более сохраняться идти.